ng ibang Diyos. Pupurihin kitang ganap sa harap ng iyong templo ay yuyukod at gagalang. Pupurihin kita noon, pupurihin kita ang iyong ngalan, dahilan sa pag-ibig mo at iyong katapatan. Ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay natatawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Dahil sa pangako mong naririnig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin at ang kadakilaan mo'y kanilang sasambitin. Kung ang Diyos mong si Yahweh ay dakila at mataas, hindi niya nalilimot ang iba at mahihirap. Kumublimay kita'y niya'y handog at pasikat. Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahandang harapin mo, mapupusok kung kaaway, ligtas ako sa piling mo, sa lakas ng iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo, ngang lahat ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sulira sinimulang gawain mo'y magaganap. Amen. Amen for that word. God is here. Amen. Can we give a big, big clap for our Lord as we welcome His presence in this place? Hallelujah, hallelujah. Sino timamatikan niya yung nga itiday ito nga pagtaungan? God is here. Can we shout hallelujah? May sapay, hallelujah! Hallelujah, amen. Sing! Open our eyes, open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. We need to hear you. Jesus, be revealed, be revealed. Jesus, be revealed. Hey, God is here, God is here, God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Open the gates, Lord, reveal your glory. Open the nations, establish your kingdom. Open the heavens, pour out your spirit. Yes, Jesus, Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Because God is here, let's say, God is here, God is here, God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh,
on, church. Can we roam around and have fellowship with our co-Christians? Let us welcome them in the presence of our Lord. Come on. Holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. Holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. God is here, God is here, God is here, and He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here, He is able. We draw near to see Jesus, oh, Jesus be revealed. God is here, God is here, God is here, He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here, He is able. We draw near to see Jesus, oh, Jesus be revealed. Jesus be revealed. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Be revealed with us, Father God, in this morning. We welcome your Holy Spirit, Jesus. We thank you so much for this very great day that you have created to bring praises and worship to you. Father God, we are in awe of you, Lord. We are in awe of you in our worship of our lives, Father God. We know that you are here in our midst, Lord. We ask, Father God, that may we encounter you through testimonies, through our giving, through listening to your words, Father God, that you have prepared for us, and even to every activities, Father God, of the day. We worship and glorify you. Become humble in front of you, Lord Jesus. This is all I ask in the name of Jesus Christ. We pray. Amen and amen. Amen. So who believes that Jesus, that God is faithful? Ay, mahina. Who believes that God is faithful? Pakisabi amen. In 3, 2, 1, go! Ayan. So God is so faithful that He never leaves nor forsakes us. Tama po ba? Ayan, so sa mga hindi po iniwan, punta na po dito sa harap at ipatotoo po natin kung ano po ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. So, kung hindi po, manghihila po ata tayo. Charis, hindi naman po gano'n. Sige po, angkinin na po natin ang mic. Sige po. Ayan, so very limited po ang time natin for testimony niya. So bibigyan lang po natin ng isa or dalawa na pagkakataon para po mag-testimony. So grab na po natin. Okay, madaydayaw iti apo. Agyaman tayo manan. Dinumteng iti aldaw iti adda nga panagdaydayaw ket adda tayo. Ket kunak ibagak nga ni Apo Dios na imbag nganuman pay hanak nga naka sangbot lalaki nga kagunglo. Iti adda nga practice idi rabi talaga nga idiadak ijay alas 6 idiadak ijay kwa ijay
dito'y bakakeng kat permit ti traffic. Ang gana nga 6:13 sa di makadanunak ijay balay. So nga dagasek kuma di ay kopyak kan inmay iti pamilya ni Arnold nga Rinula ijay balay di kanman kat uray isudapiman han ko nga naabutan. Ako nak nga uray no hanak nga makapag-practice basta makapag-ministroak ijay buo nga pamilya natin may ijay balay. Ngam daksanggasat gapo iti traffic awan nga talaga iti mabalin. Uray no kasjay kat adamot iti cellphone nga kunak nga suri kanyayo ta hangko na habol di ay oras nga dapat nga pagkikitaan mi kuma iso nga nagmadi di riknak nga sumangat nga manghabol kuma dito agalasitin kaputa madi di riknak nga hangko nga nadanon di ay pamilya ni Rinula ijay balay kat intakes ko kunak nga kitaan nyo man mabalin kayo nga masundo nga pamilya dita city camp ngam kitak di cellphone ko di agsapakat hampay nga na-replyan nga alas 8 timbagak nga pang sunduak kanya ngam handapay nga nakita di ay text tayo iso nga kunaklata nga naimbag ni Apo Diyos ta in may damot ijay balay nga kayat da siguro nga da nga agbanding kami ngam di ay garod awan iti han ko isudapiman nga nahabol di ay oras nga dapat nga pagtutungtungan mi ngam kunak naimbag ni Apo Diyos gaputa dak manan iti daytoy nga aldaw tapno kunak nga ni Apo Isu Kristo ket no adda iti biag adalat ta nga makuha tayo nga di kwa adda di ay uray maladaw tayo ngam adda di eagerness mo nga manghabol kuma ijay dapat nga mahabol ngam jay kunak tatay nga anyang ay garod no traffic ket awan iti mabalin nga talaga hanmot nga mabalin nga labsan di ay kapilam inya ta nagalasmet nagmadi so nga di ay ipay ko lataken ni Apo Diyos iti adda nga karirik na ken kapapanunot nga makukuha day eagerness tayo ngay mapapuyan lata no panggap iti adda nga panagserbi ken ni Apo Diyos iso nga kunak nga ni Apo Diyos na imbag ket ipay ko iti adda nga panagyaman ko ken kuana. So umay kayo met kakabsat ta ibingayo iti testimonies yu. God is good all the time. And all the time, God is good. So I'd like to share my testimony. Matri testimony almost 3 months in the making. So nga, pudno there, that prayer is very powerful, di ba? So ni Apo Diyos, He can do the impossible. So the summer, around June and July, nag-summer class ak, adajay may sa subject ko, nga isot ng cost delay, no, apay nga, parang ag 6 years ak no dapat 4 years ak lang ngayon in summer ko day nga subject and jay result iti midterm grade mi ngayon bagsak talaga jay bagsak jay grade ko tapos EJ finals EJ exam mi hang ko nga nalpas jay 2 problems day jay 1 problem hang ko sure no correct jay inaramid ko tas hang ko nga nakurangan jay time. Tapos so nga ti result na nag-completion act ti nakakarga no final examination tada jay final nga output mi nga kasapulan mi nga ipas. So di subject gay kat jay AutoCAD. Kasapulan mi nga ipas jay floor plan jay section ti may ti structure mi kas jay ngay kat income completion ko di ay then ti last day ti completion ngay kat the day before nga mapang kami jay last day iso day before day nga day nga mapan kami jay Pinyel Prayer Mountain. Agduwa-duwa ki jay nga time no mapanak ba or haan gamin panunutak ay baka kung kasapulak jay time to nga palpasok jay output ko gamin completion nga matigtig nayak nga mapan talaga kahit kung mapan ni jay Prayer Mountain nga at the same time nga ikat jay day garod madikat nga mabagsak day gamin madelay akmanan tapos nagdakkel jay nabayadan iti summer class kun kunak ngam inkaralag ko kun Apo Diyos kunak ikat imbis nga aramidok ko ma kunak Lord no anya tinalpas ko
ngay kat ada nga isun ati Pasko mga among kan ti plano ngay kat ay kararagak talaga dayto J Prayer Mountain kunak numabalin ngay fastingan J teacher fastingan ko ma kun kunak ngamday inted ko no anya tinalpas ko and naki-join na kay J nga napan EJ Piniel Prayer Mountain. Tapos EJ nga time di napang kami J Piniel J kinabigatan na J last day kas lang nga kurang J time nga mapan ka EJ Prayer Cubicle J pagkararagan kas nga awanon J time gamin ada J last program nga maki-join kami EJ preaching jay akin bagi jay Prayer Mountain ngay kat ngum kuna ni pastora dagi jay kayat na mabalin nga ang kayo jay Prayer Cubicle tas agsubli kayo so nga grab ko day nga opportunity nagadot in karara ko jay nga time ngam ti focus ko nga talaga ngay kat day subject nga day at the same time jay 90 family ngay kat for how many months or urayok jay grade gamin jay chance ko to pass jay 10% latta talaga gamin dagi jay kakadwak nga nakapass on time nalpas na jay exam da nangat nga to ti grades da ngay kat binmagsak dalat ta iso nga ni siya ngay kat ti paghawhawakak jay faith na lang nga talaga nga pumasaak and di kalman the same day nga napang kami the same date nga napang kami jay Prayer Mountain same date mat lang nga rin more jay exam ngay kat glory to God ta nakapasak iso mamatmatiak nga there is power in prayer. Iso nga agreklamo dagi jay nagpass on time, dagi jay nakalpas ti exam da ko na ngay kat haan tikok talaga ngay kat ni Apo Diyos. Iso na tinangtad kanyak because kuna na si first the kingdom of God, di ba? And all these things amin nga kamkamatan tayo ito ni Apo Diyos na da nga ununan tayo suna. So to God be the glory. Amen. Praise. Amen. Can we all stand? Sino dito iti in my nga iti focus na is to bring praise and worship to our God. Shout amen. Amen. Sino dito iti in my nga excited to hear God's word for us today? Sino dito iti marikrik na iti aglaplapusanan nga panagayat ni Apo Diyos? Iti biyag na ipukaw mo ti amen. Amen. Hallelujah. You know the great love of God to us? This is the reason. It is the cross that we are here right now and we are able to bring praise and worship to Him. Amen. Now it is our time to bring praise and worship to our God. Let's sing. Sing for all that you've done for me. Hallelujah! Thank you, Jesus. Who brings the king?
I sing for all that you've done for me. You are worthy, worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered. Let's sing worthy. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. You're worthy. You're worthy. You're worthy. This is amazing grace. This is unfailing love. Thank you, Jesus. You take my place. That you bear my cross. Without your love, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, all that you've done for me. Jesus, I sing for all that you've done for me. Thank you, Jesus. We thank you for the cross. Hallelujah. Hallelujah. We thank you so much, Father God. This is the reason, Father God. You are the reason of our lives, of the purpose of our living, oh God. Father God, thank you so much for what you've done in the cross, for saving us, for redeeming us, Father God, for washing us, for washing our sins, Father God. Thank you for your rescue, Lord Jesus. Hallelujah. Amen. You know, church, the reason why the people in the Bible trusted God, no apay nga nagtulnog da, no apay nga kasapulan ni Abraham nga iya pa ni Isaac nga i-sacrifice, no apay nga the Daniel or the Shadrach, Abednego, and the other one, no apay nga nag-trust na kini Apo Diyos. It's because they know His name. They know Jesus. They know the power of God. Amen. And for us Christians today, it is very important that we should know the power of Jesus in our lives. That if we speak the name of Jesus in our lives, something will happen. If we apply the blood of Jesus Christ in our lives, something will happen. Something greater will happen. Amen. Right now in our worship, let us speak the name of Jesus in our lives, in our hearts, and in everything in our lives. Hallelujah. Over every heart.
us worship the Lord. Let us pray to God and let us lift up every depression, every anxiety, our family. Let us lift it all to God. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. There is healing. There is power in your name. We worship you, Lord. Hallelujah. Open up our hearts and bring healing in this place. Shout Jesus in the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Come on, let us shout the name of Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus yes, Lord, you have overcome our enemies. Jesus for my family. Hallelujah. I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is Jesus. Your name is break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, for the power of your name, the power of your blood in our lives, Lord. Whoever is afraid for the future, declare the name of Jesus Christ. Whoever has anxiety in this place, declare the name of Jesus Christ in your lives. Whoever has depression right now, declare healing in the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. There is power. There is healing in your name, Lord. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We give glory to your name, Lord Jesus. You deserve all our praise and worships, Father God. Can we sing the song Glory to His Name as we pour out our love to God through this singing? offering to our God.
Glory to your name, Lord Jesus. Glory, glory to you, O Lord. Hallelujah. Lord, thank you, Jesus, for touching each and everyone's heart for this session. Father God, we thank you for the love, for the power of your name, for the power of your blood, O God. We just want to commit everything and the rest of this worship celebration to you, O God. Lord, open our hearts, open our minds and our ears so that we are able to receive whatever you want us to receive in this moment. Thank you, Jesus. All the glory, highest praises and adoration, we commit it all to you in the name of Jesus Christ. Let us shout, Amen, Amen. Let us remain standing po. Let us remain standing. No man should appear before the Lord empty-handed. Each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you. Hallelujah. I believe that no one here, hindi po tayo nalagpasan ng amazing grace ni God. I believe that we all experience His presence and I believe we all experience His blessings. So we should practice that we do not go before the Lord empty-handed because nag-uumapaw yung blessings ni Lord sa ating buhay. Do we believe that? Since we believe that, let us all take an action because Christian living too is all about practicing God's word. Hallelujah. Let us pray as we are preparing our tithes and offering for the Lord this morning. Hallelujah, God. Once again, we give you all the praises, the adoration, oh God. You deserve, Panginoon, ang the best namin because, Lord God, you never give up on us. You never leave us, Lord God, and you always shower us your love up. At hinihiling po namin, Panginoon, ngayon na buksan niyo po ang aming puso, ang aming isipan, ang aming mga kamay, Lord God, that because of your love, Lord God, we will love you unconditionally too, Lord God. And as we give our tithes and offering, it will be used, Lord God, to give glory more for your name, Apo, and for us to experience our love for our neighbors too, Lord God, for the kingdom expansion, Panginoon. We ask and we pray that you pour out more blessings po, Panginoon, sa bawat isa, sa kanilang work, sa kanilang paghahanap ng trabaho, sa business, Lord God, sa pag-aaral at sa kung ano man pong pinagkakabalahan namin, Panginoon. Hinihiling po namin ang iyong tulong at pag-work pa lahat sa ginagawa namin, and most importantly, in our ministries, Lord God. May our lives not be only focused on secular things, Panginoon, but most of all, it will be centered, Panginoon, sa paggawa po ng will niyo sa aming buhay. Hallelujah. This we declare, Panginoon, once again, blessings upon blessings to each and every one in every aspects of our lives. In Jesus' name, amen.
say magadipan baliw na. Taltal ka ng hopes ng Biblia. Magayong Isus ay kinabilag mo. Anang wayan sin Israelita. Sika Diyos ako, tanang kaya Diyos ko. Sika Diyos Ama, amin namin ko. Sika Apo, tanang kaya Diyos ko. Sika Diyos Ama, amin namin ko. Maraydayaw ti Apo kakabsat. Giyaman tayo iti kinaimbag iti Apo. Truly, He is so powerful God. Yan. May daydayaw ti Apohan nga may ladawan iti kinaimbag na, kinamatalak na iti bibiyag tayo. So nga, iti dito yung aldaw iti Sunday, ada tayo nga agkakadwamanan to lift up the name of Jesus, ta isumot ti gapu no apay nga agbibiyag tayo. Hantay nga agbibiyag, ije bukod tayo nga pigsa. We are not living in our own strength, but we are living by the grace of God. Yan. So nga, ragsakon tayo kakabsat iti mangpadayaw iti Apo. And we praise the Lord for the message of the song, kinanta tayo tatay. When we speak the name of Jesus, something will happen. Amen. When we speak the name of Jesus, aday tinaidumdumang aramido na ijibibiyag tayo. Talaga ngay nga, it is just a name. Isunalaang da jay nagan nga when we mention it, adati na idumduma nga marik na tayo, maraydayaw ti Apo. Isu nga iti dito yung gundaway, ganasan tayo iti agdaydayaw kini Apo Dios by hearing the word of God. Tatangay kat apay manutinag testimony niya. Hantay ka din nga sarsardengan to testify what the Lord is doing in our lives. Babasit man kung dadakkel nga banag, iabkas tayo. Numaminsan, apay kaslaawan na araramidan ti Apo, izibiyag tayo, apay nga mabain tayo nga mangibaga, apay nga kaslako na tayo nga, basit lang dadzay. Amin, basit man kung dakkel nga banag, dapat maidayaw ti Apo, izibiyag tayo. And that is to confess it in our mouth. I-confess tayo dayta, baban ijay ngiwat tayo that others will hear it. Isuga po na nga ada iti testimony. Okay, so testifying is witnessing that God is a true God to us. Okay, so iti dito yung gundaway, we will continue to declare that He is truly faithful, iti bibiyag tayo. Kahit may nga ibgas manan, ang kami nga mamuma nga may bagbaga iti panagyaman, because truly agagpay sumot through your prayers. Kung naka ni Pastor Jam, you overcome, in-overcome mo manon iti death, iti biyag mo. Kung kunakin ko na. So, idaydayo mi iti Apo, nakaruar kami iti Thursday evening. Ngayon, ada na jay kunak din na minsan nga da jay nagsasarunong at 3 days. Kunak kat ijipan panunot ko, haan samot nga may awid ni Pastor Jan nga si bibiyag kung kunak izinakam ko. But I cried to the Lord in the middle of the night.
Napanak jay lugan, nagkarkararagak izay, din si Maruno ni Jarel. We prayed together. Kat amok nga nakipagkarkararag kayo, Lord, if it is not the right time, gaputa, han nga nakaprepare ti puso mi. And we want nga, kaya't mi pa nga ibaga kadagiti tattao that truly you are the God. So, agyaman kami, kunak, Lord, ure no iso ti pakautangan mi. Let it be basta maasikaso iso na. Katagyaman kami kini Apo. Gyaman kami iti doctors nga inaramat ti Apo. Dagiti nurses nga very concerned dalaon unay iigurot da nga nang asikaso. Talaga nga di attention da nakafocus da kani Pastor Jan during those rabrabii nga dadzay. Kat idaydayo milaon unay iti Apo. Idi agbiling kami nga kastaw mabuti 300 plus thousand ti bilmi. And we praise the Lord. Nakarwar kami lata uray no ada nabati. Tamakipagkarkararag kayo ada tinabati mi nga 143,000. Ngamawan ti danag ko kakabsat. Nagbirbiro kami no niya ti pamayantap no makarwar kami kasi uray no ada iti nang bayad iti rooms mi still pala ang ag-anandar iti bill. We praise the Lord. Iti dadsi nga rabingan nga ni. Ngumadaydayaw ni Apo. Di papiltikot simi in bati mi izay. Nakarwar kami madaydayaw ni Lord. We want to give glory to God. Agyamyaman kami kini Apo. I believe nga iso iti makibiyang insabot na dagiti tattao nga mang isuro na niya iti aramidon mi. So praise the Lord. Agyaman kami ti kinaimbag ni Apo. Struck down but not destroyed. Hallelujah. Kaya't ko nga ituloy dito yung message because I grabbed this message iti may nga adipon iti Apo who truly naglasat mo't iti kastoy nga kasasaad ngam nagbaligian na. Gaputa iti sao ni Apo Dios saan nga ulbod. Iti sao iti Apo pudno. Iti 2 Corinthians chapter 4 verse 9, kunana je persecuted but not abandoned, struck down but not destroyed. Makipag may sakayuman kaniyak, let us give Him the praise. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Tunggal may sakada kami, mabalin Apo nga, adadagiti gundaway Apo nga napatumba kami man gapu kadagiti struggles, gapu kadagiti problema nga dinumteng iti panagbiag mi. But agyaman kami Apo Dios, agyaman kami tapudno ti saom saan nga ulbod ti saom, and you will always prove that while we are still living. Gapu na taday ti bilig na day tanga saom. Lord, I pray that every one of us who are here, Lord God, rumwar kami kadinto no madamdam Apo nga napabilag. Rumwar kami Apo nga na-charge, Apo. Fully charged. Oh God in heaven. Umay kami, O Lord God, nga agsakdo kadagito'y da nga sasaom. In Lord, we pray, awan ti malabsan, from children to young people to adults, O Lord God. Lord, fill us with courage, O Lord God, to face any circumstances in our daily lives. We thank you. Oh, we thank you because Jesus Christ won the victory for us. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. James chapter 1 verse 2, kunana, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. Ni James kakabsat, datayo amin, may nga gundaway, adati may nga bisita, kat kunana nga, kunak adino ti pastor kat saan nga agsakit, kunak adino ti pastor kat saan nga makastoy mat, hanga ma-stroke kumat ti pastor, bata kunakin ko na uncle, pastor ka man, membro ka man, namati ka man, saan ka man nga namati, umay iti padaskin ka. Aglasat tayo iti kakastoy nga pasamak. But the good thing is, ang pinakamahalaga sa atin, ang pinakamaganda sa atin, we are believers who will always count the joy when trials comes. Amen? Da tayo dagiti believers in the Lord, nga ibilang tayo dagiti trials
circumstances, challenges in our lives, we count them as joy. Isu nga into no may tipadas kin ka, haan ka nga nakarupangat, but still you have the joy because the peace that comes from the Lord is unlimited. Amen. So dito ko na ni James. Gaputa, ni James as author na dito yung ikot, amo na nga itibiyag dito rabaw ti daga, we are not living in this world nga to enjoy life only. But then, adu dagiti trials nga paglasatan tayo in various places. Uray no ada tayo ti syudad. Uray no ada tayo ti liblib nga lugar. Uray no ada tayo iti nadumad mga nasyon. Anyaman nga klase, mabalin nga sumangbay daytakin ka. Kat mabalin nga, dumtang to ti gundaway, nga umay tumatkin kada ito nga sitwasyon, and you should know how to count them as joy. Amen. You can count them as joy. Ada tiragsakin ka because di Diyos nga pagsursurbiam nga mangbuybuya iti biyag mo. Iti amin nga minutos iti panagbiag mo, recorded amin dagiti paspasamak mo, iti Dios nga mangbuybuyakin ka, He will not abandon you. But He will. Di attention na, attentive iso na nga mangkita iti kasasaad mo. So, when you meet trials of various kinds, count it all nga ragsak. Sinupay dagiti tattao. Iji Job chapter 19 verse 25 to 27 kunani Job. Kas ammo tayo ni Job inya. Nga adumot tinaglasatan nga trials iti panagbiag. Kunana Job chapter 9 verse 25 to 27. I know that my Redeemer lives. Apay nga ibilang tayo nga ragsak, rago, when trials umay itibiyag tayo, because we know that our Redeemer lives. Si bibiyag jay manubot tayo, madaydayaw ti Apo. And kunana, in the end, He will stand on the earth, and after my skin has been destroyed, yet in my flesh I will see God. I myself will see Him with my own eyes, I and not another. How my heart yearns within me. Kunani Job, uray pay ta, marunot daytoy nga bagi. Kunana, uray pay ta niyaman ti mangyari iti biyag ko. Ngam kunana, because my Redeemer lives, haan tayo nga agserserbi iti Dios nga nanatay. Haan tayo nga agserserbi iti Dios nga natulang. We are not serving a God nga pilpilion na titulungan na. But we are serving a God nga DJ ayat na. He is a compassionate God. Isuna DJ kunanin Job nga, I know my Redeemer lives. Madaydayaw ti Apo. Kunana dito, isuti kunan ni Job. Isu nga, sorry, tinakdara na DJ, pinati na. Kumusta kayo? Kumusta tayo? Into no dumtang di time nga umay di unexpected nga pasamak itibiyag tayo. Nya si tatakder tayo pay ba? Kat kuna tayo pay ba? I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. So, kunan I myself will see Him with my own eyes. Gaputa amo ni Job nga temporary itibiyag dito'y rabaw ti daga. He will see God face to face. Intuntuno dumteng dadji nga gundaway. Isu nga awan kuma iti aniyaman nga banag nga maisukatan dadji trust tayo ko ni Lord. Awang kuma ti anyaman nga banag nga maisukatan dadji faith mo kini Apo. There are a lot of Christians I know. Pinadas dati nagpa-doktor, pinadas dati nagpa-ikararag, awan lata. Uray no duduo ganda nga namati. Tilas nga opsyon da, napanda ijay
mangagas nga kunada. Awang kuma, iti makaisukat, iti pamatim kini Apo, iti anyaman nga banag. Job is an encourager father to all the fathers. Ni wife ni Job, she is also an encourager. Apay kunayo, mabaling nga kunayo, kunanan tupay nga, ilulod mo ti Diyos mo, kut matay kan, kunanan tupay. Mabalin nga kunatayo, idi kasyay, kaslapiman nga, conclusion tayo ko ni asawa ni Job. But then, kahit kung i-recall manan the message nga nangagan mi during the Women's Convention, no apay nga naibaga ni wife ni Job diay because of the sa saruno step nga trials iti panagbiagda. Ngam naibaga naman da jay, but she remained faithful ken ni husband na. Amen. Mga wives, nudumteng ti gundaway nga umay iti padas ijay physical nga bagi ti asawa tayo. Remain faithful. Uray no madimas de guwapo na, remain faithful. Uray no anyaman ti mapasamak ijay husband mo, remain faithful to him. Be loyal. Kastamat kada kayo nga lalaki. Uray no mabaliwan da ni itsura ni Mrs. Yoga po iti circumstances unyaman nga sakit nga dumtang hanyo kumakong kuna nga bakit nagbaliw kan sa balin ti kita mon hanga si kajay inkasar ko. Huwag ganon. Bad yun. Be faithful to your partner. Amen. So, I thank the Lord. I'm doing my best. Kunak nga, you are not just a husband, but you are the servant of God. Kunak ka ni Pastor Jan. So, ijay husband niyo mo't, ijay misis niyo, kunayo, you are not just my wife. You are a gift of God to me. Hello. Hangka lang nga bakit, hangka lang nga asawa, nga babae. Sagot ni Apo Diyos, sika kanyak, kunam, no kababay mo, ibagam. Sabihin mo naman, ya. Ibagam ka niya na. Nuwag kapikahan nga di kapi-kapi. Bakit? Kunam ano, lakay. Saan ka, hang ko lang nga lakay sika. Hanak lang nga taga-timpla ti kapim. But then, insagot ti Diyos nga manakabalin sika kanyak. Wow! Amen! Oh, so, ni Mrs. ni Job, she remained faithful in spite the weakness na piman. So after all those trials nga dinumtang ijibiyag ni Job kini wife na, the Lord blessed them. Kat naadanda manun ti anak. Di ba? Yeah? So God is faithful. Itibiyag tayo kasta tao wino namati, our life is kasla tayo nga ada izay inside the ring iti boxing. Ti boxing, ya nakabuya kayo jay na natumba in karigata na lata ti bumangon awanon timeron ang karigata na lata in gawat na lata da imagine kayo man. Imagine niyo ada natumba sino ti boksinero dito ni Brother Elidio, natumba ni Brother Elidio. Awanan nagpapalakpakan dagiti tattao. Nangabakon di manukda no sino ti manukda ni Brother Jimmy. Manukda ni Brother Jimmy. Agpapalakpak da awanan struck down. Hanan ngam kitam ni Brother Elidio inayad na ti bumangon awanan ni tuk ongan nga niyan. Ngam idilas nga before nga agting da jay ni ay timer. Ingawat na DJ mana nakatakder. Hallelujah. That is the kind of life klase iti pamati dagiti believers who stand firm. Amen. Kasla wala kayo sa isip. Okay. So diay, by sickness, by employment shake up,
bankruptcy, betrayal, from a friend, persecutions man nga dumtengkin ka, amin tayo, maitama dagitoy da nga banbanag, ijibiyeg tayo, naduma-duma laeng. Naduma-duma. Dajibala nga dumtengkin ka. But always remember, you will struck down, but you will not be destroyed. Because dajay pagserserbiam, saan na ka, nga kayat nga maabak. Ngunti kayat na mga baka. So, sometimes, kuna tayo, dajay mas grabe di pasamak na dajay bieg na Mabaling nga i-compare tayo, dajay sitwasyon tayo. But we praise the Lord. Dumteng man dajay nga sitwasyon tayo itibiyag. Promise ni Apo nga saan na tayo nga baybayan. The role of faith, okay. The role of faith when facing trials in our lives. Anya ti role na dajay pamati tayo, into no sumangbay tayo, no sumango tayo, kadagiti agduduma nga karit iti panagbiag tayo. Number 1, faith is what makes you get up. Ti pamati isu ti mamang aramid kin ka nga bumangon. Pabalin tayo ba nga ibaga, get up! Bumangon ka, bumangon tayo. Iti pamati, aramidin da ka nga bumangon. Faith is something we can use in our lives. Pamati ti usar tayo. Amin nga tools tayo nga believers by faith. Babaan ti pamati. Faith gives you the power to continue moving forward even if you're stumbled and knocked down. Iti pamati isu daytoy, pamati tayo kini Apo jay pamati nga dati aramid na. Di pamati tayo, isu ti mangtad iti bilag kanya tayo, tapno agtuloy tayo to move forward, not backward. Amen? Agtuloy tayo nga agabante, saan nga agbackward. Tati agbackward nga Kristyano, iti masangwanan na, agbalin nga delikado. Isu nga dapat pa-forward tayo amin, madaydayaw ti Apo. Forward nga pamati. Faith gets you back to your feet. Di pamatim kini Apo, bangunan da ka, tapno iti kastakot makapagtakder ka, iji bukod mo nga saka. Do not depend on someone. Hangka nga agdipindar, iji sabali. But tumakder ka, iji bukod mo nga pamati, bukod mo nga saka. Bukod mo nga pamati kini Apo, gaputa ti umununa, nga kayat iti Apo, nga makita kin ka, iji mismo nga pamatim. Uray no adu-adu, uray no agtitipon ti pamati tayo as a church. No jay tao nga tulungan ket saan namet nga tulungan ti bukod na nga pamati. Anong mangyari? Wala rin. Wala rin. Isu nga kunana, faith gets you back at your feet. Di pamatim kini Apo, isublida ka, di bukod mo nga saka, tapno makapagtakder ka. Ket into no makapagtakder ka. Di pamati dagiti kakaduam, mangtulong ije faith mo. Kino-contribute pala ang faith kakabsat to someone who has a faith in God. Malagi piyo di upat nga tattao nga nang tulong ije paralyzed man. In contribute da je faith da ije na paralyzed nga tao. In contribute da bagatay man contribution is necessary. Yes. Day upat nga lalaki in contribute da je faith da ije pamati da je nga paralyzed man. Tapno iti kasta da je paralyzed man maagasan. So anya kasano da nga in contribute je faith da napanda ket binagkat da je paralyzed man. And then in panda ijay lugar nga no sa dino at da ni Jesus. Ti may sapay nga inaramid da insang at dagaputa adu-adu ti taong daming tao sa loob ng bahay na yon. Ano ang ginawa nila? Pumunta sila sa roof. And then binutasan nila yung bubong sa dain baba da paralyzed man. Do you think no awan ti contribution dagitoy da nga upat na kadanon jay paralyzed man ijay ni Jesus? Wala. Your faith
you can contribute your faith to help others. Amen. So, diay, faith gets you back at back to your feet. Isu nga, no awanti pamati na dito paralyzed man kuna na kumakat awan uray ustuot. Uray usto. No kuna na awanti maaramidan da. Strong faith yung apat na lalaki tapos jay paralyzed man isu na pelang timang ibaga nga ay uray usto. Adabat tina-encounter yung akas jay. Tultulungam lang aro dun kuna na pelang nga uray usto. Ay katno kasya anya nga rod uray pilitom. Tulungam lang aro dun agkitakit pelang nga ay uray kano usto. Nya. No siyak akot nya day tanga tultulungan na kagaro dun. Nya. Ngam dagito yung upat nga lalaki. Because adati pamati dito yung paralyzed man, they contribute their faith. Tapno dito yung paralyzed man, maagasan. So in panda izay, ayan ni Jesus. Faith gives you the reason to live. Amen. It makes you resilient. Faith overcomes. If you have faith, you can see what is to come. Kapag meron kang pananampalataya, makikita mo kung ano ang mangyayari bukas. Praise the Lord. Losing faith in yourself is losing yourself. Numapo ka mo di pamatim, kung mawala mo yung pananampalataya mo sa Panginoon, mawawala ka din. So we need that faith. Amen. We need that faith. So, maikadwa nga pamati. Faith speaks in create your world. Iti pamatim ag-uni dayta. And it will create your world. Kaya't na nga sawan create your world. Ijaya kunana, but having the same spirit of faith according to what is written, I believe, therefore I spoke. We also believe, therefore we also speak. Kunana ni Apostle Paul. Kuna ikabil jini kuana dijay, dijay verse na. Dijay pamatim maipakita kadagiti tattao. Kat gapo iji pamatim nga makita dagiti tattao, people will believe, people will appreciate your faith, people will say because of his faith na isalakan isuna, gapo iji pamati na naagasan isuna. So there are a lot of people nga mamati kini Apo, you create the world. DJ ma-create mo DJ adangay iti kwa DJ circle of influence mo nga kunkunada. Because of your faith, ada dagiti tattao nga mamati, ay, jay pamati na kini Apo Dios piman kunada. Mabilang to dagitsay. So nga di jeti usar na day testimony. Amen. So nga day ta testimony, day ta baro nga banag nga aramidon ti Apo kin ka, mo nga kukuha day ta. It is your duty to testify. Pagrubungam nga i-share data, faith creates your reality. Di pamatim kini Apo, isuti mangi pakita, mangi display, di pudpudno nga kinasiyasinom. Ipakita na ti pudpudno nga kinasiyasinom, di faith mo kini Apo. Kat no siya sino ka, kung sino ka sa harapan ng mga tao, mai-display ijay kung isa kang tunay na mananampalataya. Makita ijay biyag mo dayta. Faith creates your reality. Ijay kinapudpudnom, kinaag-agpaisom. Faith makes you evolve, change, and innovate. If we want to change, we must commit to the best person we want to be. You have to have the faith to change. Ada dagiti hanghangaan tayo ba nga deji klase ti pamati na in the Bible. Ada ti hanghangaan tayo from the Word of God. Nga tao nga deji pamati na talaga nga haan nga magungon. Kat it is a big impact kaniyam. Nagdakkel nga influence kin kadadzay. Because of the faith na mabasam, maamuam di pakaistoryan iti biyag na. Nga di pamati na kat maipakita ti kinapudno na, maipakita nga siya ang tunay na anak ng Diyos.
gapu ije mamakita kinkwa na nga pamati na. Faith guides you. Amen. Di pamati tayo, iturong na da tayo. No aniya ti aramidon tayo. Faith guides you. Kunada di faith. Adati may isang ako dito kunana. Faith says, it's okay not to be okay. It's okay not to be okay. But faith makes you overcome. No ada dito yung sayings, no ada dito yung quotation nga makit-kita. It's okay not to be okay. I-open tayo ti pudpud no nga karga ti puso tayo. One time, kumusta ka? Kunada kanya, hanak nga okay. Nung by the grace of God. Kat gaputa no, adati kas dyan kat it's okay not to be okay. Hangka nga agreement ijay. Amen? Hangka nga agreement ijay, kunada nga word nga it's okay not to be okay, di kastuyak latan. Huwag ganon. Faith says it's okay not to be okay, but faith makes you overcome. Di pamatim iti apo, it will helps you to overcome the situasyon mo tatanga agdama. Yeah. So faith makes you do extraordinary things. Mabalin ko ako na extraordinary yung ginawa ko. Nag-step forward ako, nga ako bahala ka Lord. Bahala ka Apo. I want the best, kunak ka ni Lord. Your servant need the best. Your servant deserve the best. So, may nga klase, iti pamati nga pangiaddang mo, panangiaddang mo. Yeah. So, extraordinary things. You can use if anywhere. Faith moves you forward. Iturong da ka. You don't manifest what you want. You manifest what you believe. Ag-manifest ka, ijay pamatim. It is impossible, imposible nga agman-manifest ka, ijihan mo nga patpatian. Yung kanon, oy, mapanak, bahala na tao rin o anti pagplitik. Ag-manifest ka, no anya da jipud-pud no nga addaking ka. So da jay iti, makita you manifest what you believe. Because of that faith, isu timang tulong kin ka to move forward. Iti pamatim, kini Apo, pamatim iti bagim nga kayam nga aramidan, isu timang iangat kin ka iji biyag mo. Madaydayaw ni Apo. Di pamatim, isu timang iturong kin ka iti panagbalegi. Ngam no adati butong mo nga kuna medyo nga ay uray usto na, uray usto. Adak kaya nukas jay. Hindi ko kaya. You remain. Tinagan mo to, hindi ko kaya. So, all of us, it is an encouragement for us that ito'y pamati. Faith recreates your reality. Iti pamati kat han nga agtatalinaed iti may salaeng nga di panangkitam no kat iti faith nga kat mapaspasayaat sumilsilsilong iti pamati tayo no balitok kuma iti faith nga adakan niya tayo, our faith in God agbalin nga solido, agbalin nga genuine faith dayta into no si ka ngay kat ag-move up ka, ag-moving forward ka. Babaan kadagiti trial circumstances nga paglasatam. Do not remain. Hangkang agistik ditan. No di kat, malampasak daytoy, may nga klase ti pamati daytoy. Malampasak daytoy. Han nga agnanayon nga kastaak. Bagam tabagim, hanak nga agnanayon nga kastoy. Your faith the pamatim recreates your reality. Hanak nga agnanayon nga kastoy. Dumtong tutigundaway nga makita di pudpudno nga Aaron. Anointed Aaron. Maraydayaw ti Apo. 4 things to do. Upat nga banag nga aramiden tayo to achieve dagitoy da nga pambanag. Number 1, you have to be willing to clarify your vision. May personal vision ka ba sa pananampalataya mo? May personal goal ka ba sa faith mo? Aglupas manan da ito nga 2023 nga taon.
Anya ti goal mo, iji faith mo ko ni Apo. Anya ti goal mo, iji Christian life mo. Meron ka bang goal? Sino dito ang nag-goal sa kanyang spiritual life? Amen. If you goal something, you need to be ready. Prayer namin kay Pastor John, Lord, use us mightily. Lord, use us, expand us. Spirit of the living God, expand your duty in us. And here comes the situation. So I encourage everyone, if we set a goal na tataas ang intensity ng ating pananampalataya sa Panginoon, we need to be ready. Ag-ready tayo. Agsagana tayo. Because if the Lord will use you in a mighty special way, kailangan mong pagdaanan yung mga mighty trials sa buhay mo. Para meron kang ibubuga sa next chapter ng buhay mo. Kasjay gayam. Dagito'y dagiti lessons nga naadaral ko in this situation that we have right now. When we goal something, iti spiritual life mo, di pa nagserbim kini Lord, di pa nang kayat mo nga rikna, Lord, I want to feel your love. Lord, kayat ko nga, marikna di pudpudno nga ayat mo. Saan nga basta nga bumaba ni Apo kot arakupon da ka? He will use someone o saron na dagiti tattao to show the love of God kin ka. Grabe ti Apo. Dahito tinakitak nga sungbat ti kararag. Because since day 1, nga na hospital ni Pastor John, last nga inmay nga bisita idi Rabiiti Wednesday. Dahito napalabas. Every day, adati umay nga agkararag, adati umay nga worship. Kat iparpariknada iti ayat da, adati ag-message ipariknada ti ayat da. That's how the Lord showed His love for us. In pausaryo ti biyagyo. Isu nga no birbiro kom ti love ni Lord. Expect yung katabi mo gagamitin ni Lord para sa iyo. There are people nga in preserve ni Lord, in reserve ti Apo for you to feel the love of God. So I praise the Lord. Inaidayaw ko ti Apo. We exalt His name. Because one more time, the great love of God in pariknana kada kami. There are people who never stop praying for us. And here comes the situation. We praise the Lord. Kunak manon, Lord, di ko alam kung anong mangyari kung iuuwi namin si Pastor John na buhay or hindi. But I ask the Lord, please. And then nag-message sa kadagi kakabsat kunak, Lord, join us in your faith. Paki-contribute you man jay faith you. Na yun na niyo jay faith me. Tapno da ito'y padayawan ti Apo, in the Lord grant our desires. As a church, thank you for giving your time to invest in prayer. Madaydayaw ni Apo Dios. Number 2, you have to surround people who support you. You have. Masapol nga, lawlawan tayo da jibiyag tayo. Let us develop the circle of influence natin. For us na magiging kaaya-aya sa Panginoon, kaaya-aya sa mga tao, let us build friends. Let us build friends. Amen. Nya. So no dati ag-request dita Facebook mo. Kita ay kamamu daytoy ay ni kwa daytoy kaapak daytoy di high school ko kung kunam hamo nga i-accept. Sino tikas jay mga young people? Meron ba kayong pinipili? Oh. But then my side is it is an opportunity because you are developing, you are creating the circle of influence mo, dadami ang mga kaibigan mo. Someday, they will be a help to you. Praise the Lord. Madaydayaw ni Apo Diyos, you have to surround your people who will support you. In prayer, in finances, in encouragement, amaminan. Number 3, write it down. Isurat tayo dagitoy. You pin it down. Itatok tayo.
Nya? Ikabil tayo. Nga di goal tayo iti panagsorbi tayo kini Apo, we can achieve by the help of God. Madaydayaw ni Apo Diyos. Imarkam dita pusom. You pin it to your heart. Nga next year, dahito iti kayat ko nga mangyari iti biyag ko. Someday, I will stand in front of these people. Ministering kadagiti kabataan. Ministering iti school campus. Ministering kadagiti daduma or hanlang iti panag-ministry, iti panagtrabaho yo. So kailangan, DJ goal tayo iti panagsabi to elevate us, DJ umumato kumada intensity iti faith tayo kini Lord. You have to proclaim your goal. Ibaga tayo man, I will proclaim my goal. Yes, proclaim. Iubkas mo. Hindi lang halang agpatingga iti New Year's resolution mo. But you need to declare, proclaim it, every day, every time nag-devotion ka, proclaim it. I want to become a young people, part iti life group. I want to become a life group leader, handling group of people who will magnify the name of the Lord. Young people, aduti chance yung agserbi ka ni Apo. Iso nga, mayat na young people ka, igrab mo ti amin nga opportunity to serve the Lord. Tanong nakiasawa kan, sabali manan, nga adang. Nya, so ako na ni Apostle Paul, no kaya ito ag single, may mayat. Tagamin, nawaya ka. Noong kag-Bible study, kat marabian ka, awan ti mga ibagbaga, narabian ka manon. Church manon. If you are single, you are free to do yung pinapagawa ni Lord sa'yo, mag-enjoy ka. Ngaman ko mga ibagbaga, kanya yung ada asawa na nga padak. So, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magmadali. Enjoyin muna natin ang ministry. Sige naman, sabihin mo, enjoy yung tapay ti ag ministry. Yes. Yeah. So, write it down. Pin it in your heart. Dijikayat mo. No, young people, I challenge you. No, tatapay lang kat kunam nga, Lord, I want to marry a woman who honor you. Kunam mo, woman, Lord, I want to marry a man who fear you most. Wow. Kasi ba ti prayer you? Uy, nakikilig si ano. Dapat kasi ti prayer you. Tapno into no, agpamilya kayo, awang problema. Nga manglap-lapod ti ang kapanakigimong or panakiprayer o nyanyaman dita. Nya, but the Lord will prepare you, will preserve someone who is the best. Maraydayaw ni Apo Diyos. Pin it in your heart. So, your faith is your foundation to become resilient in life. You tell the world, you make yourself accountable. If you declare, no i-declare mo that say goal mo, itibiyag mo, you are accountable. Kailangan dayta nga aywanan. Haan ko mga changeable mind. Kailangan mga iwanan dayta madaydayaw ti Apo. May katalo nga pamati. Faith helps you discover your purpose in life. I know all of us, we discovered the purpose itibiyag tayo. You're not just here on earth. Yeah? Nga to enjoy life, to work, or anyaman dita, ngam, the purpose tayo itibiyag. Nga si bibiyag tayo, kung nakadi na palabas nga Sundays, apay nga adu dagiti natamaan during that pandemic na awanda kanya tayo. And we are still now, you are still there, sitting down. Iti dayta nga tugawam. You need to know, may purpose si Lord sa buhay mo.
May gusto si Lord na ipagawa sa'yo. And you need to discover kung ano yan. Faith is our own best friend. Wow, grabe na ito niya. Kuna na may isang author. Iti faith mo kini Lord is your best friend. Apay nga nagiging best friend ang ating pananampalataya. Because if you are alone, no agmay-maysa ka, kunam Lord, because of your faith, you can call the name Lord. He is your friend. Hangka nga madanagan, gaputa dati pamatim, that the Lord will help you. Hangka madanagan, gaputa dati pamatim. It is your faith that gives you a helping hand. Tama ba ito? Mag-amin nga kayo kung tama. Ulito ka. It is your faith that gives you a helping hand. Pinpintason jay amin yon. It works to guide you in the right direction. Pinpintason nyo manan. Moving you towards and allowing you to discover your life's purpose. Everything in life is easier to get through when we have faith. Is it true? Nalaka? Easy life because of our faith in God. Nga kuna ni Lord, anak, huwag kang mag-alala. Nandito ako sa tabi mo. Yeah, don't worry. Be happy. Yeah. Everything in life, kunana, is easier to get through when we have faith. Your faith is like your guiding light that push you toward your purpose. Tano awan ti pamatim, ay, imposible nga makagraduate ak no kunakunam awan pamatim. Uray agtutugaw kadta ti mano nga tawtawan walang mangyari sa'yo. But because of your faith to pursue, di si pamatim nga dito isuti mangipanaw kin ka ijay dati nga kasasaad mo. Maredayaw ti Apo. Faith eliminates and trumps over stress and anxiety. Yeah? Iti pamati eliminates and trumps over stress and anxiety. Stress, anxiety, and fear are like big rocks that block the road. Malagi pa dyan preaching ni Pastor Freddy the last effort. Dagiti lapad. Dagiti makasali, iti irarangay mo iti pamatim. Yeah? So, it creates long traffic that block your way to personal development. Dagito'y da nga anxiety, dagito'y da nga stress. Praise the Lord. Our worship leader, ahoy lagu declared. No, adda dito'y iti may stress, adda dito'y iti in pain, adda dito'y iti masaksakit, that hinder you to glorify the name of the Lord, be released. Maredayaw ti Apo. Gaputa, dagitoy da nga bambanag, isu ti mang black, isi panag-abanti tayo, iti panagserbi kini Apo. If you are not careful, no saan ka nga nasipot, it causes mental anguish and physical problems that cause diseases and illnesses. Isu nga masapol nga nasipot tayo, kadag iti pasamak iti biyag tayo. It might be, yan yung gagamitin ng kaaway mo para magiging stagnant ang Christian life mo. We need to be careful. Faith eliminates and trumps over stress and anxiety. Isuda ito iti armas tayo. Maudi, faith acts as a pathway to finding solution. Isuda ito iti pamati nga da kada tayo. Isu iti dalan tayo. Isu iti pagnaan tayo. Isu iti aramatan tayo. Tapno iti kastakat magtung mo da di ayan ti solution. Every troubles, every trials, every circumstances, may solution. If you have this kind of faith. Greater things are coming to you. Ay mamati kayo nga dati dakkel nga banag nga paumay di tabiyagyo. I-accept you ba dayta? Oh. Are you ready to accept greater things? It's either trials, it's either blessings. Are you ready to accept them? Han?
May the Lord help you to become ready. When you make a step of faith, you are creating pathways to navigate and discover greater things that God has in store for you. We always nga, dengdenggan tayo dito eh. No trials dito eh. After trials, here comes the, ano ti sumaro no? Blessing. Sige man, after trials, there is blessing. I-declare tayo, 1, 2, 3, go! After trials, there is blessing. 1. After trials, there is blessing. Faith is the thing that uncovers all these blessings on you. DJ pamati, isu dayta iti mang uncover, isu ti mang lukais nga kuna tayo, kan-kana iti isu ti mang ikat iti nakaabong, nga saan mo nga makita dijay, ngam no ada di faith kin ka, isu ti mang open iti matam. Madaydayaw ni Lord. Nya, isu ti mang open tapno iti kas ta di blessing makitam, kasi kung close ang mata mo, no naaabungan da di rupam, de panangkita mi jay blessing, curse. Kitaam, baka blessing de taadat ta sangwanam, ngam ti panangkit kitam kot curse. Blessing pala. You need nga ma-uncover yung mata mo. We need that the Lord will unveil our eyes. Tapno itikas ta makita tayo de jay blessing, madaydayaw ni Apo. Glory to God. Agsubli tayo, text tayo, tatay. 2 Corinthians chapter 4, verse 9. Amin nga nagbalegi nga tattawi ti Dios from Genesis to Revelation. Adu dagiti naglasatan da. Mabalin nga hanghangaan tayo, ti kinasya sinuda like David or ni Job, ni Paul, sinupay dagiti victorious, ni Abraham. Mabalin nga hanghangaan tayo dagijay, but we do not know matindi ang pinagdaanan nila. And someday, adato ti manghanghanga dita faith mo ko ni Lord, dahil kahit matindi ang pagdaanan mo, ma-overcome mo dagita. In the beauty of iji panagserbim kini Apo ang kagandahan, iji panagserbim ko ni Lord, mai-display di tabiyag mo, and mai-glorify ni Lord. Persecuted but not abandoned, struck down but not destroyed. This is our hope. This is our hope. Matamaan tayo man, iti anyaman nga, palatibong iti kabusor. Mabalin nga katawan, da tayo iti kabusor nga, naabak ka. Ni Apo Jesus kinatawan ni Satanas. Ngam di na mo nga ni Apo Jesus nagbalegi. So lahat ng tagapagsunod ni Kristo, magtagumpay. Lahat ng follower ni Jesus Christ, lahat ng tagapagsunod ni Kristo, lahat tayo magtagumpay. Glory to God. So gyaman tayo iti kinaimbag iti Apo, dawatok nga tumakder tayo amin. Let us declare His name forever. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. This is the role of faith. Dito iti trabaho, dito pamati tayo kini Apo. Into no sangwan tayo, dagiti trials, wino panubok iti biyag tayo, adda iti role, iti faith kanya tayo. So alagaan natin ang ating pananampalataya. Aywanan tayo dito faith tayo ko ni Lord. Nga saan ko mga makontaminate iti anyaman. Hallelujah. Blessed be the name. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Let us surrender our lives to God. I surrender all. I surrender all. Hallelujah. Hallelujah. Let us acknowledge iti deto yagundaway. This kind of faith
maawan daytoy nga klase iti faith ditabiyag mo if you will not totally surrender your life to Jesus. No adu pa lang dagiti effort iti bibiyag tayo that can hinder our growth. Let us surrender our lives to Jesus. Let us surrender to Him. Ngahan tayo nga kaya nga yadang itibukod tayo nga pamati without the intervention of the Spirit of God. Shall we sing this song with prayer? I surrender all. Thank you, Jesus. I surrender all. I surrender all. Yes, oh God. All to Thee, my blessed Savior. I surrender. Think about this, kakabsat. We need to see to it. Am amin nga amom nga makalapod iti iangat mo iti panagserve ko ni Lord. You need to surrender them. All let us surrender to Him. Hallelujah. I surrender all. I surrender all. Yes, oh God. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Jesus I surrender. All to Jesus I surrender. Humbly at His feet I bow. Leave pleasures all forsaken. Take me, Jesus, take me now. Hallelujah. Let us surrender to Jesus. I surrender all. I surrender all. Yes, Lord God. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Oh, glory to God. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Pwede mong sabihin yung mga bagay na gusto mong isurrender sa Panginoon. Don't hesitate. Surrendering to Jesus is allowing Him to roll over our lives. To surrender our lives to Jesus. Awag kuma iti reservation. Amin nga corner iti biyag mo. Isukom kini Apo. And He will help you. He will restore you. He will accompany you to become overcomer. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Blessed be your name. Blessed be your name. You can assist yourself. Pwede mong i-assist ang sarili mong buhay kung tunay ba talaga na surrendered lahat kay Lord.
Anya pa'y dagiti banbanag namang black ije irarakay mo iti panagserbim ka ni Apo. Surrender them to Jesus. He wants you. Kaya't ni Lord nga maset free ka. Kaya't ni Lord nga awan ti pakagilgiltiam. Kaya't ni Lord nga magnaka nga nawayawayan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus. Help your church, O Lord God. That we as your people, Lord, Apo yung tunumay ka masarakan kami, Apo Diyos. Nga nadalos iti imatang mo because you will come for your church. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. I encourage everyone to please lift up your hands towards heaven. Itaas natin ang ating kamay sa Panginoon. Intunay nga, sabihin mo kay Lord, ano pa ang mga bagay na hindi ko na isuko sa iyo? Right now, I will surrender totally unto you. Hamong ako na nga, bukas na lang, next month na lang, hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa iyo bukas. Now, you surrender your life to Jesus. Do it now. Gawin mo na ngayon. Isuko mo na ang buhay mo sa Panginoon. And no adda ditoy, kakabsat, hindi mo pa tinanggap si Jesus sa buhay mo. This time, I challenge you. Surrender your life to Jesus. Ikararag mo ditoy. Pray this prayer after me. Lord Jesus, I surrender my life to you. I believe that you are the Son of God. You died on the cross to bring forgiveness to me. Lord Jesus, come into my life. Be my Lord. Be my Savior. I surrender my all to you. Write my name in the book of life. Thank you, Jesus, for accepting me as your sons, as your daughters. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. As we lift, kasi nga to di ima tayo kini Lord. Shall we sing that one more time and let us pray? Hallelujah. I surrender all. Glorify your name. As you surrender your life to Jesus, ask Him to fill you with His power, with His presence. Glory to God. Blessed Savior, I surrender all. Glory, glory. And I surrender. Lord, fill your people who surrender their life to you, Jesus. Let the Spirit of the living God fill each and every one. Oh, to thee, my blessed Savior, I surrender all. Kurababa shendere, kurababa shandara bakara badakandara. Fill your people, Lord God, with your power. Fill your people with the power of your Holy Spirit. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Lord, we pray this week, oh God, continue to empower us to fulfill our duty before you, Lord. Let our faith arise. Let this faith arise in the name of Jesus. Let this faith will bring multiplication.
Let this faith, O Lord God, will please you. O Lord God, we exalt your highest name, O Lord God. Hallelujah, blessed be your name. We give you praise, glory, and honor. In Jesus' name, in Jesus' name, amen and amen, amen. Hallelujah, hallelujah. God bless you. Struck down but not destroyed. Thank you, Pastor Josie, sa message ng Panginoon. We are very blessed to have people in Yanga who are willing to go the extra length for us to be led to the right path. Today, we celebrate po Pastor's Appreciation Day. Kaya ngitian nyo naman po yung mga pastor natin. Nakita natin sa testimony po kanina ni Brother Manuel na kung paano magmahal ang mga leaders. And we all experience how our pastor guide us, mentor us, teach us, and make us feel the love of God regardless of their circumstances. Hinihiling ko na po yung mga women. So, Pastor, today, women, punta na po kayo. Women po, women. So, Pastor, today, let us express how much we appreciate you through our presentations. And church, habang po nagpe-present or before and after po ng presentations, we can give our love gifts. So again po, before and after presentations, we can go to our pastors and give our love gifts. So for the first presentation, please give them a round of applause, the women's department. Oh. Ay. Naka-address mo.
wa papastor mi da kayo nga misyonaryo naibaon na mangisuro ti syudad iti Bagyo ti panangas ka sa bayo oy uyawan nam syenda kayo ngem saan kayo sumardeng oray adut mangiro romen kadagiti ng awat ti Ebanghelyo ni Kristo nadalusan da ka sa puso naikat amin na bisyo ngem madamet dagiti tatao ay ayaten da ka sa bisyo dagitoy ket relisyoso ngem gurandat suro ni Kristo ti papastor akas kanyayo makabendisyon kinagaget kinaano sakripisyo tao rayno awan sweldo ayat yu ti Dios di agbalbaliw man mano tikas kinyayo papastor insarita kana intay kumain kapuso tati pastor ket regalo nga inter ni Kristo tati kunat bagida ket idatun ti biagda ngaron intay sa luduan ti biagyo pastor di papastor akas kenyayo edisyon kinagagat kinaanos ken sakripisyo tauray no awan sweldo ayan ti Dios ti agbalbaliw man malot kas kenyayo papastor mi. Amen. Basta ak na lang di chorus, tapaawatan tayo. Ti papastor akas kenyayo. Makabendisyon, kinagagat, kinaanos, ken sakripisyo. Tauray no awan sweldoyo, ayat yu ti Diyos di agbalbaliw. Man mano ti kas kenyayo, papastor mi. Palakpakan tayo ti papastors tayo. Ay, okay. Dagiti papastor dito nga church, kahit may ngayaban dito isango. Pastor Freddy, Pastor Josie, Pastor Persian, Pastor Robs. And even ni Pastor John, we know nga aday sunajay, but praise God, tamakita tayo matiti sumbat iti kararag. So, dito isango. Ada dito'y appreciation from the women's department kat kung ay basa. Kuna na dito'y, to our dear pastors, your commitment, leadership, and unshakable faith inspire and motivate us all. We appreciate your tireless efforts to bring hope, comfort, and positivity into our lives. Thank you for your devotion, and may your work continue to be a source of inspiration to us all. God bless the works of your hands with sincere appreciation and respect. Piniel Women Department. So,
So, happy Pastors Month. We really appreciate you. Ayan, grabein niya. So while nagpe-prepare po ang children, tignan naman natin ang agpay. So from the lyrics, na kahit walang sweldo ang pastors kung magtrabaho sila, para silang nagsisweldo ng milyon-milyon. So let us once again appreciate our pastors. Say thank you and we love you. So thank you, dear pastors. So here are the children po na kahit bata pa man sila, they experience and feel your love towards them. Passionate loving God. Ang pagmamahal sa Diyos ang dahilan kung bakit mo ginagawa ang lahat ng ginagawa mo para sa iglesia. Hindi madali ang maging ama ng isang pamilya. Ano pa kaya ang maging tatay ng isang church? Salamat, Pastor, dahil mahal mo si Lord at bunga ng pag-ibig mo sa Kanya. Minamahal mo rin kami. A. Hindi ka mapagpanggap to be vulnerable at the front of many people is difficult. Gusto ko pong malaman mo that I appreciate it every time you share a part of your life. Lalo na ang personal struggles sa past and present. You have your own share of muds from the past na nagtagumpayan mo. It encouraged me na magpatuloy dahil nagtagumpay at kakayanin ko din anuman ang kinakaharap at haharapin ko by faith in Him. Ayaw mong pinaglilingkuran, mas gusto mong ikaw ang pinaglilingkod. Never ka nag-demand ng special treatment. Dahil para sa'yo, lahat tayo sa loob ng iglesia ay pantay-pantay na anak ng Diyos. Hindi ko na po iisay-isayin ang paang lahat ng ginagawa mo. Pero nakikita ko po lahat at lubos po akong nagpapasalamat. T. You value the truth of the Word of God more than anything else dahil mahal mo ang Diyos at mahal mo kami. Itinuturo mo sa amin ang katotohanan ng Biblia kahit alam mong masasaktan kami. Kapag sinabi mong fasten your seatbelts, alam na namin that you will teach us something that might hurt our ego but will surely heal our sinful hearts. O. Optimistic. You always perceive things according to who God is. Sinubok at sisubok po ang ating iglesia.
pero hindi ka naman naringgan ng reklamo sa kung anong ginawa ni Lord. You trust Him for who He is. Kaya stood firm and stayed with us hanggang ngayon. Hindi mo responsible. Hindi mo po kami pinabayaan gaya ng pag-aalaga mo sa sarili mong pamilya. Salamat, Pastor, dahil tinanggap mo ang responsibilidad bilang aming spiritual parents. Hindi obligasyon para sa iyo ang pakainin at paglingkuran kami. At ito'y ginagawan mo ng may kagalakan. Nagmayat inya na our pastors are servant leaders. Sabi po ng children, hindi po mas gusto nila na sila ang nagsisilbi kaysa sila ang pinagsisilbihan. Wala na ngang sweldo, sila pa nagsisilbi. So grabe ang kanilang pag-ibig sa Diyos. And we are very blessed to have them as our leaders. So ngayon po, nandito naman po ang men's department, our churches, the builders.
Hello. In behalf of the men's department dito ng iglesia, at kung ibaga ti panagyaman dagiti beneg iti lalaki no dagiti amma nga kunami agyaman kami Pastor John ken Pastor Josie iti panagbalin nyo nga himplo iti panagbiag iti pamati. Yaman iti amin nga naiduma nga naramidan nyo iti biag mi iti biag ti iglesia ken iti community nga kadaan tayo. Yaman iti naramidan nyo nga na magbalin iti dito nga iglesia tayo nga kas lugar iti pamabilig ken pakatanuran iti pamati. At yaman na nag-Lord Thanksgiving. Thanksgiving ko na namasapul nga dati giving. So para kanda Pastor Jan kini Pastor Josie yabak man ni Pastor Josie. Picture nyo ni. Awan. Awan, nakapoy. Thank you. God bless you. Dengdengan mejekan tayo dirabi ngem de pastor lang timang mangeg ko nga lyrics. Kaya tayo apa sumsum garak mo yakot kaman dan daydayawan din pastor mo kung kuna ajerik nak ngem we give God in Pastor John we give God the glory iti biag yumot nga mens. Salamat mat WM and the kids. Once again, thank you po sa presentation ng Men's Department. So, di ba, masasabi talaga natin na super thank you to our dear pastors sa kanilang ginagawa para sa ating lahat. And that's why our prayer for them is to be blessed and to be successful in their lives. And may the Lord God grant the desires of their hearts. Kaya po inaanyayahan namin ang ating mga pastors na umupo po kayo dito sa harapan para naman po sa handog ng mga young people. Though meron po si Pastor John, dahil nga po sa kanyang sitwasyon, let us see kung kakayanin niya po pumunta dito sa harapan. But we bless you so much dahil po your presence alone encourages us and makes our faith strong. So, ito po ang Youth Department. Wow, Pastor John. Let us give him a round of applause, everyone. Pastor Josie, Pastor Freddy, Pastor Pershan, and Pastor Robelita. Punta po tayo dito sa harapan.
So happy Pastor's Month, our dear Pastor Robs. Thank you for sacrificing your time to be with us during our fellowships. Your message in our group chats is well appreciated. Your life itself is a blessing. On behalf of youth, we want to thank you for being such a great example of living a life of faith. Again, happy Pastor's Day. To our manong or Pastor Persiano Latik, umuna ti amin, happy Pastor's Month. Agyaman kami kanya po Diyos ti panangnusan na ti biyag mo as our youth pastor. Agyaman kami ti kinagagot mo kan effort mo nga mangidaran kada kami ngayang people. Through your life testimonies and life experiences nga share mo kada kami kat ada nga nagdakkel nga impact kada kami as a young people or students ta nasurumi dagiti banag nga dagiti pagdadaanan mi kat napagdaanan mo kat ada nga nagdakkel nga lesson kada kami no inyati aramidan mi as a young people kat isuti mangiwaras iti sasaw niya po Diyos kat agyaman kami matlang tauray no nagadoti priority ti panagbiag mo at adang you're still giving time for us tapno idaranda kami kan palagi panda kami kadagiti banag nga dapat nga aramidan mi kat once again happy Pastor's Month. God bless you and your family and your ministry. Happy Pastor's Month, Pastor Freddy. Iti lesson mi iti Friday, iti youth night mi ngay kat inspiration. Kat sikati may nga kitkitan mi as inspiration. Ta sikati may nga testimony ti change. We as youth see you as a great testimony for change. Nga makita mi nga kayo, mamuan mi nga kayo tatamat ngay kat ti lesson ngay kat set your goals. And we would like to tell you that one of our goals is to be like you. Happy Pastor's Month. Sa pagkadami-dami ng lalawigan sa bansang Perlas ng Silanganan, isang magiting na mandirigma ng Diyos ang isinilang sa bayan ng Lasigan. Siya'y maganda, matapat, malakas at tunay na mapagkakatiwalaan. Siya ang katangi-tangi nating Pastor Josie ang kanyang ngalan. Siya'y tunay na magiting na sundalo ng Diyos na di marunong sumuko. Siya ang katuwang ni Pastor Jan sa paggabay sa atin sa paglago. Siya'y makikinig sa lahat ng iyong hinaing, problema at pagkabigo. Ipapaalala na ang Diyos ay minamahal ka at laging andyan sa tabi mo. Pastor Josie, sa kung paano ka umawit para bang wala kang problema, sa inyong pangangaral para bang kabisado mo na ang Biblia. Ang paggamit sa iyo ng Diyos ay tunay ngang nakakamangha, kaya sa buhay mo ay marami kaming lubos na pinagpapala. Pastor Josie, sa kabila ng iyong ngiti, minsan may nakatagong kalungkutan. Sa pangunguna niyo sa amin sa laban, ikaw din ay nasusugatan. Mabigat man ang nakapatong sa iyong balikat na iyong pinapasan. Salamat dahil ang tawag sa iyo ng Diyos, hindi mo tinalikuran. Pastor Josie, magpatuloy lang po kayo, minamahal naming ina. Andito kami sa iyong likuran na palaging ipagdarasal ka. Sa laban nating ito, kasama mo ang pinyel sa pagmarcha. Sama-sama tayo sa spiritual lumaban at makipagdigma. Maraming salamat, Pastor, sa lahat ng iyong mga sakripisyo. Ang iyong gantimpala, Diyos na ang bahala sa paghandog sa iyo. Pero salamat sa may kapal sa pagbibigay sa pinyel ng pastor na katulad mo. At sa lahat ng mga nagngangalang Josie sa mundo, buti na lang ikaw na magiting na mandirigmang Josie ang nakilala ko. Happy Pastor's Month! Pastor John, no
Nadaman iti agrepresentar iti panag-ayat mi kan ka kat daytoy biag mi. It is our life because we also love the Lord that you have shown your love to us. You have shown your love to God, and we will show it to others as well. Thank you so much for taking the call, for committing your life in the ministry. Thank you for showing how to be strong in faith. It is not enough nga ibagami nga we appreciate you and we love you. But Pastor, we are always praying for you. Thank you so much. And to all of you, pastors, we love you so much. Happy Pastors Month. pastors. Di na lang po muna kayo sa chair. So we love you so much from every member of Pinyal family, sa pinakabata hanggang sa pinakabata. We love you. So meron pong isa pa pong presentation. Let us all watch this at may present po sa screen. This is a presentation from a life group. So let us give them a round of applause.
get thy message inya. So together as a congregation, let us pray. Let us contribute our faith inya sa sinabi nga ni Pastor Josie kanina. Let us pray for our pastors at nandito po inahanyahan natin si Uncle Dom to lead us in prayer for our pastors. Uncle Dom. Let us all rise po. Agtakder tayo amin kat itaas natin ang ating mga kamay. Kararag tayo. O namami nga nalangitan madadayaw ka tidito nga aldaw as we are going to appreciate the giti pastors me, O Lord God. Today, we appreciate for their life. We appreciate them, O Lord God. As one congregation, O Lord God, lift up me tibiyag daking ka, O Lord God. Amumi kan mawatan mi, O Father God. Nga tinangayabam kanya da kutan nga just nga banag. You anointed them, O Lord God, para iti trabaho, O Father God, iti iglesia, O Father God, na panangayuan, O Father God, kadagiti anak mo nga namati, O Lord God. O Lord, agyaman kami iti biyag dagiti nga pastors, O Father God. Agyaman kami, O Lord God, iti impaay mo, iti pamati kanya daw, Father God. Gaimpay mo, impakawat mo kanya daw, Father God. Iti kina-importante, Father God, nga dati ag-response iti call, O Father God, to do the work in the ministry, O Lord God. One, O Lord God, hanmi nga marami, O Lord God, iti ministry nga inawat na ito nga pastors me, O Father God. So we thank you for their lives, O Lord God. Iti panangipay dati biyag daking ka, O Father God. Iti resources daking ka, O Father God. Kato Lord, I pray, O Lord God, that you would bless, O Father God, the desires of your hearts, O Father God. Ngamin, handa nga mabalin, nga agbalin nga pastor, Father God. Nuhan mo nga inmula deta nga desire, ija puso da nga ipay da tibiyag da iti ministry, O Father God. Iti pakailawlawan, O Father God, iti sasaom, nga pakaisalakanan dagiti tattao, Lord God. In that desire nga inted mo, Lord God, isu iti nagbalin, O Lord God, nga pushing force, O Father God, tamno ti kastaw, embrace da, Father God, ti panagbalinda nga pastor, ti panagbalinda, O Father God, nga worker, iti kaubasa mo, Lord God. Wen ita nga desire, O Father God, kararag mi, O Father God, nga han kadi nga maedep ita nga desire, O Lord God, han kadi nga agkapoy, O Father God. No di kita tuloy ka di, O Father God, nga gumilayab iti unag ti puso da kan iti panunot da, O Lord God. Bless them, O Father God, through that desire, O Father God. Kastamot iti pamati da, O Lord God. There are challenges, O Father God, amumi, O Father God, nga sapsaparanda, Father God. Every time nga they are going to prepare a message, O Father God, for your people, Lord God. Every time, O Lord God, nga they are searching, O Father God, for the right word, O Father God, nga itida nga food for your people, O Father God. They need that faith, O Father God. Ito nga pamati, O Father God, isuti agbalin nga guide da as they are going to do their work, O Father God. Let it be, O Lord God, nga despite kadi dagiti challenges, iti biyag daw, Father God, that faith will continue to grow. That faith will continue to be strengthened, O Lord God. Dagiti challenges iti biyag daw, Father God, agbalin nga blessing, O Father God. Oh, hallelujah, Lord God. Madaydayaw ka, O Father God. And we pray, O Father God, the joy, O Father God, iya puso daw, Father God. Joy, O Father God, nga everything they are doing for you, Father God, that they are going to enjoy it, O Lord God. When madaydayaw ka iti biyag dagiti nga pastors, O Father God. Likewise, kadagiti pamilya da, O Lord God. They have family, O Father God.
agbalin kadi nga inspirasyon daw repay dagito nga pamilyada. We pray, O Father God, that they are doing the task nga mga iwan kadagiti anak mo, Father God. Kat hang kadi nga agbalin, O Lord God, nga tubeng neta nga task nga impay mo kanyada iti panangaywan da iti pamilyada, O Father God. Wen, O Lord God, makipagkaykaysa kadi dagiti pamilyada, O Father God, to support them as they are doing the ministry, O Lord God. Wen, O Father God, adamot pamilyan dagito, O Lord God. Bendisyonam ti pamilyada, O Lord. Namin as a child, uno anak, uno asawa, O Father God, ti pastor, they are playing a great role, O Father God. Suda ti may sangag balin nga pagsarmingan dagiti tataw dagiti congregation, O Lord God, nga ipaspastoran dagito nga pastors mi, O Lord God. Bendisyonam kadi dagito nga pamilyada, and through them, O Father God, kadi you will shine, O Father God, nga papanagdakan no anyaman dagiti pagbagan dagito nga pastors, it could be seen, O Father God, kadagito nga pampamilyada, O Lord God. When madadayaw ka, O God, Father God, they need finance, O Father God. We pray, O Father God, that you will parangayom ka di isuda iti financial, O Father God, nga aspeto ti biag da, O Lord God. Wen, O God, hang kadi ngagbalin na ita nga tubeng, O Father God. Ang kadi ngagbalin nga tubeng, O Father God, ti finance, O Lord, nga sumanudan da, O Father God, iti ministry, O Lord God. Wen, madadayaw ka. Lift up me manen ti biag daking ka, Lord God. Lift up me ti biag daking ka, Father God, that He will still continue whatever nga challenges. Kastamot ka dagiti congregation, so Father God, da kami nga congregation daw, Father God. We pray, Father God, nga we'll continue to support, Father God, for our pastors, Father God. We continue to support them financially, Father God. We support them, Father God. Daita ka diti agbalin nga may nga desire iti iglesia, O Father God. Ngamin, O Lord God, we are one body. We are one with these pastors, O Lord God. Nagito iti kararag ko, kararag mi, tinagan ni Apo mi Yesu Kristo. Amen, amen. So habang po umaalis ang ating mga pastors pabalik sa kanilang upuan, wait, picture pa po daw pala, final, last na picture. So ayan, well, nagpipicture po sila, iparamdam naman natin, huling thank you naman. Thank you, pastors, in 3, 2, 1. Thank you, pastors! Ayan, so smile po tayo. Picture. Yay. So ayan po, ada po ba ti announcement? Dito lang ko, kahit kung i-announce ta dito ngay karatula tayo jay igit ti kalsada. Kinagpesunay din bagan ni pastor. Saan ko nga hanak nga makapag-decide nga may maysa. Kasapulan nga takit kita jay pagyanan na jay. Jay posti gamin ti nga kay kabilan na jay igit ti kalsada. Kasapulan na nga numabalbalin uray 24 inches by 36. Dijay ti makit-kitak gamin kat jayin bagan ni pastor dakkel nalawa jayin bagan na gamin nga magudwa dijay kwanta kit-kitak kaslaan nga agbalin iso nga tano ilawa tayo gamin baka masagid tin natayag nga lugan iso nga jay kit dinalay nga ag printer jay nga mang
agaramid ti litra. Tak maibagay ko mga ijay ko tap no umanay. No anya ti makunayo ta para kada tayo gamin na amin di jay ket nagpangit ngay no ko no han tayo nga pag-agreean ta may salang ti agdesisyon ni jay. Kasapulan na nga ko pag-agreean tayo no anya ti napinpintas ta lablablabasan tayo mo jay pakay kabila na jay poste. No ingato tayo gamin adaman ng jay linya iso nga di jay ati urainin bagan ni Pastor Piman di jay di kaya't kung aramidin ngamahan ko nga kaya nga agmay-may sa nga mang desisyon ta kitak jay kay kabila na han nga agbalintinalawa masapol nga basit tapno kaya tayo nga aramidin ngam di jay ko di jay garod pakay kabila na iso nga para kada tayo matamamin di jay masapol nga kung tayo no anya ti nasaysayat no anya ti umiso nga mayat nga buyangan na tapno han nga kababay nga kada lumablabas tayo ket kitkitan tayo ket han nga maibagay iso nga di jay ti kung tayo man tano kwa ket maaramid kuman sakbay nga pumanawak ta adangay di jay baka agawid ak tumanon di basaw iso nga kahit ko malpas ko madijay sakbay nga agawid ak so nga kasjay kuman no anya ti sino tinalayin kada kayo nagprinta agi aglit